Tigasat. Napalabas, nasuron ni Angeli kini Malyong, gapo iti panangistorbo na iti saritaan da kini Monray. Diskartyan ko man ni Angeli ti panangalan na iti susi iti kwintas ni Monray. Ngem immasidag ni Malyong, ket binaon na ni Monray ama panagdigos. Kalpasan dayta, binagbagaan mat ni Malyong ti awawir na, asaan abasta mamati iti anyaman niya ibagat ti kabsat ken inana. Taamangan nulukwen damanan daytoy. Nagawid met ni Lovely iti ayan ni Panyang, ket nagistorya daytoy iti mapaspasamak iti mansyon. Itagagayam, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tigasat. Kunayaw, ulpit ni Madam Ariela kin ni Monray nga anak na. Ay ngam saan maut? Ay na nakasingsingput-mut kenkwana. Pasaray agin in narakop da pay da duma. Anya? Iso apa nagkunak. Saanen akayat ni Monray ti pumanaw ijay mansyon Panyang. Ha? Kaslawanan plano na nga agsubli di tawi. Ne? Apay kanungay, Lovely. Naragsak nga rodan ijay mansyon. Saan da pay apagtrab-trabaho na pulaos. Nulabsan tag sarita. Paiduol da amay nakasapulan na. Anya? Un Panyang, ay saus, nakasingsingput da kenkwana. Ngam ti saludsod, Lovely. Pudno nga ta, dagijay nga ipakpakita da ken ni Monray. Saan nga ta, apanagin ko kunalaeng? Ha? Yaka mo tadyak mo't mabasa ti aday ti panunot da, Panyang. Basta, nakitak ti kinaragsak ni Monray jay mansyon. Mayati pa nagsasango da amangan nga agiinang. Apay ngay, akas lalim midom ti ropang Panyang. Apay, ada ka di problema? Apay ang nagangis kay tinaunag. Samo ig-igaman ti barukong mau. Ada parikaot, Awan mat kiti, Lovely. Awan ti problema. Hello, Monray. Hello, Nana Panyang. Apay ngay mawag ka? Barok, kumusta ka ditan ngay? Mayat, Nana. Naragsakak ditoy. Nasingputan da mamakanyak. Kay kayat dakon. Marik na akong tidungo ti may sa nga ina, Nana Panyang. Lab na kon ni mamak. Kat lab na lab kumot ni mamak. Isu ti the best mother dito'y lubong. Monray. Patpatgak ni mamak. Kastamot ni manang kong Angeli, Nana. Dahil po yun tinabayag ngayon arapaap ko. Tingkar kararag ko kini Lord. Ama ipatagdak ko mati pamilyak. Isuasan ako na pumanaw ditoy, Nana Panyang. Tsak kaya na panawan da mamak. Kan ako na ni mama. Sa anak ka na pumanaw ditoy. Tagdadin na kami. Kasano nga roden ti trabaho, Barok? Nana. No, palubusan nakto ni mama. Agsubliak to iti trabaho. Ngam no di nakpalubusan. Saan ako nga agsubli? Kasanumot ngay ni Uncle mo Samuel. No sa pulan na kantungay. Umay kuntulangan sa rungkaran, Nana Panyang. Ngam jakton agnad dita. Tadyak kayat apanawan da mama. Anya? Kat di ka madanagan, Nana Panyang. No anya ti saritaan tayo. Agtong palak. Jak to ibagbaga ka da mamakan manang ko. Nga dita ni Uncle Samuel. Agyamanak, Monray. Talaga ka di nga agtalinaad kan di ta mansyon? Wan, Nana Panyang. Sana ko na pumanaw dito
Kasta ka di, Barok. Ha? Nana Panyang? Ah, Apay? ay kwa, awan. Kailiw da kanton Munray. Di ka madanagan, Nana. Sarangkaran kayon to. Promise. Agpaiso kailiw na kantulakit din ni uncle mo. Masyanak ngamin ka ni uncle mo. Tano, makit-kita na ka. Umdasa na ragsak na dayta, Barok. Ha? Saan kayo marot nagsangit, Nana? Kuha. Masyanak lang ngamin ka ni uncle mo. Irik-rik na aktiulitan mo, Barok. Ha? Sige, Wan. Umawag ak tumanin no maminsan. Bye! Di mula mo, tipod no amarik-rik na itamon re. Di mula mo. Sigurado kayo ang maipapan itinegosyo, tinapanan ni Mang Rocco, Mami? Wen, Anjali. Di nakabailan na pagulbudan ni Rocco. Tapat-pat ganak dayjay. Di ko na yun. Ha? Please, iha. Ado, ti pagparpari ko tak ita. Iso adi mo kumamot dagdagan. Di mo na yun ang ti pampanunutak. Mami, Tikit di maipapan kan ni Monray ti asikaswanta. kaano nga rod nga asikaswan nyo ti papeles ti sanikwayo, Mami? Timing laeng, iha. Ay wanta pa'y nga umuna ni Monray. Masapul ama alataan na imbag tirik na. Daytay awan apulos ti pagdua-duaan na kadata. Kasano nga rod ang maiwayat tayo ti plano? No, damot nila kay Malyong asali-sali dito yung mansyon? Panagkunak, dayjay ala kay ti agbalin alapad iti anyaman a plano tayo. Oh, bye-bye amday jay amalyong. Saan mo na pagproblemaan? Mauman tulat taday jay, taawan sweldo na kanyak. Saan ko asweldoan nga uray agtrabaho dito'y mansyon, Anjali. Hello, kanakan. Ulit agbalik ko. Itulot mo ni Cleopatra dito, Ili. Ha? Ay saan? Jak palubusan. Taplano na, jak dalaw. Panhawan na kiday. Ay sana. Jak ipalubaws, kanakan. Ulitag, palubusan mo na sumalog. Ay, jak palubusan. Ulilain na kiday. Ay manjak bita. Heh, di nakpailay nakaklon. Panhawan na kaon. Siya kundi mang ipagpaga ulitag. Ha? Palubusam ni Cleopatra. Awan ti karbo nga mamang lapet kan kuha na pumanaw. Tasaan mo nga asawa. Wano nobya la kuma. Ha? Palubusam mo kat di mo gamde na pagaramidan iti dakas. Tama nga no paibalot na kadayta. Bye. Rukaw! Hello! Mabit ma... Initip-nan. Apay nga yakas yan? Ay, jak maaw-awatan ti mapaspasamak itap. Patarayam ti kabalyo, baliko. Ay, nagbuntok ka magna. Bayam laeng, tapno saan ang mapanog. Sungbatam ti saludsod ko, Cleopatra. Sa dinaw, ti papanan. Uuwi na ako sa amin. Ho, ho, ho! 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 Sigurado ka, Cleopatra? Oo, baliko. Nukas tangaraw.
Itulod ka, ijay lugar yaw. Ay nako, wag na. Itulod ka, nukunak, itulod ka. Ha? Yamam muna ka nagiti dadakkel mo. Ibagam asak tinubyaw. Bakit ba ganyan ka, Baliko? Ah. Sinabi ko namang hindi kita ay ayatan. Anya? Hoy, Cleopatra! Adda saritaan ta! Heh, pinangnam naman ah! Ay, bakit mo hinawakan ang liig ko, Baliko? Ay, wag ka namang ganyan, oy! Ay, sa balya ka makapunto, Cleopatra! Ay, nako! Heh, Ay, nakakatakot naman itong tao na ito. ah, Wanan! Sige na! Ay, mapantangarudan! Wanan! Sasagutin naman kita pagdating ng tamang panahon. sigurado ka? Wan nga, Rod! Itulod ka nga rot nga agaway. Oo na! Wanan! O sige! Darasam nga ro tagpataray iti kabalyo! Hey! Hey! Yeah! Yeah! Lablay, tulungan ka niya gisalapay ay nawaw. Ay, thank you, malay. Ah, ay nawaw. Anya amale. Malay, pinapintas ko lang tinagan mo amalyaw. Ha? Mal, ay, mayat tiraym da. Mali, lovely. Ay nawaw. Tila ibagbagam mo si ka, Lablay. Nana, tata, Ha? Ay, umay kayo tulungan. Tawan ter aramidak. Maburing ak nawan ter aramidak. Ay na, kabailan mi da ito kinitatam amalyong munray. Panawan da kaming ditaw. bayam no kayat nati tumulong. Tapno ma-exercise. Oh, saan ka day, Barok? Wen nga rod, saan mo't anarigat ter aramidan nyo? Agisal lapayak matan. Labang! Malyong! Anyat aramidan nyo dita. Nagkuna ka na kayo apang trabahuan nyo ni Monray. Ay nawaw. Senyorito ni Monray dito mansyon. Jack to pa'y pagtrabahuan. Da kayon to lakit din. Ay nawaw. Iso tinagdisno Di daw kan nag... agrason, Malyong. Labid ka talaga. Ay nawaw. Ay kwadi. Mama, saan mo nga ungtan ida? Ha? Tasandak ngayong baon. Eh. Sakti nagdisnudo at tumulong kadakwada. Oh, Please, mama. Saan ka kung mga agungat pay? Please. ala. Umay kang arudan, Monray, iho. Mapantay ja hardin. Panawa mo dagita adwa. Tatrabaho da dayta. Jak kayat nga agigam ka iti danom. Ta mga no agpanateng, wano aguyak ka. Malamiisan ka, Monray. Ha? Ay nawaw. Ha? Sige nga rod, mama. Mapantayo ni Jay Hardin. Ala, mapantan iho. Di ka agbambanog, Ha? what? Ay, Tsak kaya't nga agbanog ka, iho. ay nawaw. Ay, una yan, Lablay. Oo, na yun day tako silap mo malyaw. Ah, Nagtadam tako silap mo. ay nawaw talaga. Apay aya, nagsakitikitam kin ni Madam Ariel. Kasi naw, kunamlan asino asanta day ta, Madam Ariela. Kasla kasi singpetan dito rabaw ti daga. Ay nawaw. Kunayo ana ulpit ni Madam Ariela iti anak na. Kunayo ana uyong kinimunray, ngumsaan mo't gaya malyaw, nakasingsingpet mal. Ti kunam ay nawaw. Ha, anyat kaya't mo asawan malyaw. Ay nawaw. No nakitam laing ti aramid ni Madam Ariela iti kalabas. Jakamaw no anya ti panunutem. Ang mga no layat-layatan, win no guyab-guyabam itilik-likudan na. Ay nawaw. No kasta, italaang anasingpet ni Madam Ariela kinimunray. Wen Lablay. Ay sos. Kasladyak nga rod mamati iti makikita kita. Ay nawaw. At hapag nga mga no at nang isit a plano da kita nga gina.
Ha? Isu anak kasing singpet da kinimunray. Ay, nawaw. Makapaata pa talaga. Iuwi mo muna yung kabalyo. Tamang numapukaw, baliko. Ay, sana. Di ka madalagan. Tadatin ng ibilinak iti kabalyaw. Saan naman, ano na yan? Baliko? Ay, paano na ito? Agur-urayan ni Rocco, iti pagsarakan mi. Mala, intaglugan ay. Ay, kwa. Ay, parang gusto ko munang mag-CR. Sige, inkan. Ay. Taurayin ka. Kwan, ay, kunin ko ang bag ko. Ay, sana. Ibatay mo. Tapos sigurado asubyan nak dito. Ay, kunin ko nga. Kasi, nandyan yung mga make-up ko. Mag-retouch ako. Sige, makambo ka. Ala, mapan ka nga ruday. O sige, saglit lang ako. Balik ko. Sigurado, maulitin naman ang tinarabid na kanya kiday. At libas laki di day ta. So asurutag itinalimay. Maduktalan nga ta ni Baliko ti panagsarak da Rocco ken Cleopatra. Gagayem, di yu liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Ti Gasat. Napalabas, nangrik na ni Panyang idinaibaga ni Monray asaanen a pumanaw iti mansyon. Saan na analapdan ti bagina ket nakasangit daytoy gapo iti nangeg na. Kabayatan na, nagtultuloy metlata ti panagpamarang dagiti agina nga Angeli ken Ariela ken ni Monray. Ket no mabalin, di da kayat apakitaan iti dakes ti baro. Nagsaritaan met da Rocco ken Cleopatra ti panagsarak da. Ngem impambar ni Cleopatra ken ni Baliko nga agawid iti lugar da. Nagturong da nga rod iti terminal ti bus. Itagagayem, dinggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Parang gusto ko munang mag-CR. Sige, inkan. Taurayin ka. Kunin ko ang bag ko, Ay, sana. Ibatay. Tapno sigurado asubyan nak nitaw. Ay, kunin ko nga. Nandyan yung mga make-up. Mag-retouch ako. Sige, makambo ka. Ala, mapan ka nga ruday. O sige, saglit lang ako. Balik ko. Sigurado, maulitin naman ang tinarabin na kanya kiday. Aglibas laki di day ta. Isuasurotag itinalimay. Apay ti ko nam, paluspusan kaya, Cleopatra. Jak ipalubaws. Dayayag, ulbot at talaga day ta babae. Kuna na nga agsiya. Sa bali mo titinurong na. Ay, aglingwid ak pailang dito'y pustay. Tanay, tumalangkyaw. Ay, magandong makita nak. Kasta unay adaras na nga umadayo Ay, surutagaw. Tamangan nung may tarayan na. Kaya masiputan titurungon na. Hussein, papananta. Surutan na di ataksay. Ading driver. Wan boss. Naglugan ni Cleopatra iti dahi di ataksay. Saan ka asardengan, Cleopatra? Di ko na may tarayan na. Surutin ka. Nga uray sa tino pa iti pagturungan. Oh, mami, di kayo nagpampanunot. Naunag man ang ti pampanunutam. Oh, pasig a problema ti adda dito yung ulok. Problema talaga. Mami,
Pampanunutak, no kasano ang mapukaw ni Monrey dito'y lubong. Anya? Pampanunutak nga rod asabidungak sa laengan ti taraon na. Mami, narigat tayo tapang panunutan nyo. Saan ang mabalinti kasta? No ma-autopsy ti bangkay na, maduktalan to ijay ti impatay na. Maamuan ijay ana sa bidungan. Siguradong agpa-imbestigar da. Pandagak sa langan itipungan ti agong na. Delikado nga rod, mami. Madaksan kayo. Limod mo ti aramidak no bilang laeng. Ipaknik ni Monrey. Tano sa dino ti pangipanakkan kwa na. Ijay mo ti pangiwayatak iti planok. Ay na, basta delikado day tang aramiden nyo, mami. Madaksan kayo. At dapay matuwagas, mami. Jak nga rod kayat aday jay asamsamantong ti mainagan kadagiti sanikwak. Dakdakkel ti karbengak, tasyak ti asawa day di Luisito. Nalawag mo ti imbaga ni attorney kada kayo saan kadi? Saan kayo ang nagkasar ka ni Tito? Awan nga rod karbengan nyo iti sanikwa na panawan na. Ni Monrey ti addaan iti karbengan. Sana bali. Ay ayuan tayo to ni Monrey amang hilako iti sanikwayo. Nalakalaang amaalaltit day jay, mami. Makapasuron at talaga ti kastoy. Agsasaruno ti parikot adumdum tang iti biyag ko. Malas a biyag, buwisit. Malagip ko man ti kwartaan na pukaw kanyak, Angeli. Nagsakit at talaga tinakam ko. No saan anapukaw day jay? Saan ko man na masapul ang mailako dagiti sa nikwak? Mami, no daduma, adamot pagsayaatan day dyan na pasamak. Tanaduktalan nyo, anagan pala day di Tito Luisito tinakanagan iti sanikwayo. Kasanon, no nang namnama kayo iti awan. Ninamnama yo ada kayo tinakainaganan ti sanikwayo, ngem saan matgayam? Ngam sayang dayjay agatad. Ay, mami, iwaksi yun iti panunot yo dayta. Tauray anya pa'y ter aramidan nyo, saanan ang maisubli ti kwarta kada kayo. Sana bali, tano maala yo ti sanikwayo, adun tumanen ti kwartayo. Manang Angeli, adda ka di papanan ita ni mama? Awan, nakaturog ni mami tanapuyatan. Apay na puyatan. Gapo iti kapapanunot na, Monrey. Anya ti pampanunutan na, manang? Kwa? Ado? Ay, basta, ado ti pakariribukan na. Ado ti parikot na, ading. Anya nga ti pakariribukan na, kun parikot na, manang Angeli. Ay na, nagmayat lakat at kibabanday ito amon rin. Nagdagulit. Nagado damdamagan na. Makapasuron. Manang Angeli. Ha? Ay, kuha. Kwarta ti parikot ni mami, Monrey. Awan kwartanan. Anya? Iso asika, no addan to kwartam, di ka agim imot, wan? Ha? Linuko da kami ni mami. Tinakaw da ti kwartana. Anya? Apay at tinakaw da. Hinuldap da ka di, manang? Linuko da. Inalilaw da. Iso adakkel agatad tinapukaw kan kwana. Kat iso ita ti pagparparikutan na, Monrey. Kaasi nga rod ni mami. Kimutong pa yan. Gapoy ti kapapanunot na. Ha? Saan mo't akimutong ni mama manang? Ha? Limok magmag. Ay, saan? Kimutong. Nalukluk mag-idiawan ka dito'y, Monrey. Kasta ka di, manang. Sige, bayam. Tanwad dan to kwartak. Ikan kayo kini mama. Promise, ha? Promise, manang. Aywan gayam. Mabalin ka di mapantay iti ayan ti tanom ni papa? Ha? Anyat aramidon ta ijay?
Inta ko mapasyaran ni Papa. Anya? Ay namon, Ray. Natayan day di tito. Saan mon ang makasarita? Saanan ang makasaon ni tito? Mapantasarong karan ti tanom na. Intay kan iti sabong. Ay na, sayang laang ti paggatang mo iti sabong. Ha? Igatang talaagan iti naimas at taraon ti paggatang mo iti sabong. Anya? Kanayon nga minasarong karak ti tanom ni Papa. Kanayon ko nga'y gatangan iti sabong na. Apay manang, da kayo kini Mama. Saan nyo kadi asar-sarong karan ti tanom ni Papa? Ha? Ay, mapan kami mo't no dawayami. Apay nga saan kayo makitkita ijay? Kat kanayon kami mat ijay? Siyempre, saan tayo nga agririn na? Ah, kastagayam. Kayat ko timapan ijay tanom ni Papak. Kunayo kini Mama, amin akidawak, itadyo. Ha? Alan amanang, sarong karantan ti tanom ni Papa. Ay, Diyos, kiday ito amon, Ray. Ginundawayan na mo ti kinasingpot mi konkwana. Alan amanang. Ay, sige. Mapanta. Ngamday tay laang lalakaan asabong tigatangan ta, ha? Tasayang ti kwarta, mon, Ray. Igatang talaangan iti naimas at taraon. O sige, manang. Sige, siya kunti mangkuyog ka ni Monray. No, masadot ka, Anjali. Ay, when man, mami. Masurunak. Masadutak arumwar. Manang gundaway mo tayo mon, Ray. Gaputa na saya at ipakpakita tayo kankwana. Agruam mo tan. Ala, ano santan, Anjali. Tinapatag, mapamati ta ni Monray. Inton maalata tirik nana. Maaramid tanton ti kay kayata. Mami. O sige, tagrobuatak. Kuyugak ni Samsamantong. O sige, mami. Tatalaga ama sa duta ka mang kuyog kankwana. Ama nga numalaw anak pay. Makulitanak kankwana. Nakadagdagulit. Nagado damdamagan nakat masadutak amang sungbat no kwa. Iha, aganos ta kunakmat. Tapara iti sanikwa daytoy. Anos laeng, iha. Ay nawaw. Anya nga ta tinaknakan ni Madam Ariela. Apay akong ti sarungkar ije kampusan tao. Ay, katsarong karan na nga rudmat ati tanom day di asawa na. Ay nawaw. Milagraw. Himala. Ay nawaw. Ha? For the first time. Ay nawaw. Itala asarungkaran na ati tanamday di Sir Louis itaw. Ha? Apay lablay. Manipod adakan dito mansyon. Napuuta mon aya asim marungkar ni Madam Ariela ije kampusan tao alaman. Nay, unag paysaw. Jakpay naputan malyaw. Isu ako nag-amilagraw ta italaan nakalagay. Ay nawaw. Unaw, amangan mahit no limod amap-mapan ijay kampusan tao. Saan na lang nga ibagbaga amap-mapan ijay? Imposible ay nawaw. Jackpot chin lablay. Kahit amangan mo't ano itala amarik na ti iliw na iti asawa na. Iso ang nakalagay. Jakam mo alablay. Angem saan na abagay ay nawaw. Saan na bagay tay? Tagbalin ang nasingpot ah. Nakadkadlaw nga ginsisingpot lang ay nawaw. Ay, mayat ano agbalinan anasingpag. Tapno saan natan abugbugkawan. Ay nawaw. Kun kunana laeng dayjay lablay. Agin sisingpot laeng. Mariknak. Oho, pag kunamal. Nasingpot kini mon ray. Ngam na uyong matlat ka na taababaonain. Oh. Ha? No talaga matlaan nagbalbaliwan. Saan na kumaapilpilyan ti pakitaan na itinasayaat. Ay nawaw. Amin kumaa nga adda iti aglawlaw na. Ay nawaw. Sana all. Ha? Oh, gits mo, lable. Ayun anya. Dayjayan ti Cleopatra. Simrek iti dayjay abalay. Ulbod at talaga day tapabaay.
Kuna na nga agawid ijay lugar ta. Saan mo't gayam? Dito'y lagayam ti papanan na. Ha! Ay, mapanak dita. Taamwag no. Ha! Nay, nero ko. Ay. Hello, kanakan. Ulitag, sikaw pa yala ti makamuka dagiti mulam, ha? Wah, So dino tayan mo aya. wah. Dito'y bantay ah. Sigurado ka ulitag? Diyak kayat ti maulol putan. Ha? Nay, kaslaan mo na nga awanak iji bantay ah. Hello, ulitag balik ko. Wah. Ay, di ka madanagahan. Tadyak baybayan, dagiti mulak kanakan. Kanayon ko nga si Kaswag. Nasayat nga ron no kasta. Sige, tayo dyan lang. Agawid kan, no sa dinumantayan mo ita ulitag balik ko. Bye. Kanakan, pimanaw gaya mo. Hello? Hello, kanakan? Nay, awanag. Ay, amo na nga ta, di ipapanaw ni Cleopatra. Apay nga takas di ti sa una. Kaslaan mo na mo't nga awanak iji bantay. Wano, tiltiliwan na klaan. Oh, mapahanak din di balayan na panan ni Cleopatra. Amwag no asino ti aking balay iti dayta. Kung no asino ti kadwana di ta balay. Mapukuka itan, Cleopatra. Mapukukan. Rukaw ulit nagbalik ko. Apay nga daka dito ulit anya tar aramidam dito. Kay, siga, kanakan. Apay nga daka ditaw. Anya teraramidim ditaw. Balay ti gayem ko daytoy ulit. Pinasar ko lang. Ditaw ititinurong ni Cleopatra, kanakan. Kaduam ni Cleopatra. Cleopatra? Ne, awan mo't ditoy. Ha? Ay, di ka naglibak, kanakan. Kaduam ka din ni Cleopatra ditaw. Anya teraramidim nyo ditaw. Anya ka din ti ibagbagam ulit. Na, Anya Cleopatra, katawan mo't ditoy. nakita ka nagturong ditaw, kanakan. Da ito'y aritaw ti simrikan na. Na, ay sos, agam ang mga ukansan ulit nagbalik ko. Na. Amangan mo't no kaing ingas na lang tinakitam. Ay, saan? Sinurot ko nga raw. Nagkuyog kami itay. Kunana nga agawid iti lugar da. Intulog ko iti terminal. Ngam, linibasan na. Iswa sinurot ko dito'y abalay. Agawid kakit din ulitag. Agsublikan iti bantay. Agam amangaw ka. Uno, amangan no nakainom ka mat ulitag. Na. Ala, agsublikan iti bantay. Tasi kaswam dagiti mulay jay. Tadda tinapatag apagsaritaan may tigayim ko. Ha? Agawid kan, ulitag balik ko. Ulbusa agpadpada. Traitor da adwa. Mapanin tinabayagin nga atap ko kadagijay adwa. Apay akasjay? Apay amay-may sa balay ti ayan da? Apay nga ilibak ni Roko ti kada ni Cleopatra iti dayjay a balay? Apay! Ilang sakit.
Nagsakit. Nagsakit din na Ramita. Nagsakit. Pinagramnaman na dahil ang Cleopatra. Imbaga na ngaklunin na. Abay akas niya tinatokala ka. Abay! At datan dito'y ayan titanam ni Papa, Mama. Luisito. Ha? Kailiw ka una yan. Luisito, asawa. Pangaasim, tabumangon ka. Tatulungan na ka dagiti ado a problema kita. Nagdakkel ti problema, Luisito. Agsubli ka kuman, no sa dinuman ti ayan mo. Jakon kabailan ti pagdaldalanak aparikot ita. Awan ti mangtultulong kanyak. Awan ti... Mama, natayin ni Papa. Saan ang nagsublipay kada tayo? Tagdan iti sidong ni Apo Diyos. Ngamuray, no kastoy ti pagdaldalanak ita. Ikarikan ka ajak tupulos, baybay anti anak ta. Jak baybay-an ni Monrey. Patpat gakunay ti anak ta Luisito. Nilaang Monrey, ti pangalalaak iti pigsak ita. Isulaang, awanan ti sabali. Patpat gakunay ti anak ta Luisito. Agyamanak, Mama. Talaga mariknak ti kinapatagkugan ka. Wan anak ko, napatag ka talaga kanyak. Kat pakawanan nak, no, marig ka tanak nga agangas. Ha? Monre, iho. Nabayagan tinaudi ay umay ko diti Campo Santo. Ay, italaang manen ang makaumayak ditoy. At damat sumagmamano at tao dito'y kadnok. Ha? Aguray ka. At da tao iti ayan titanam day. Ha? Ni Monrey kat. At da sangsangitan na. Ha? Ni Madam Ariela. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Di Casa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Di Casa. Agyaman kami itingkay panangtarabay.